ena Ghana for so sense o madwin mu embrenti wo mkoto aba eyi John Mahama betina asu yi osofo Owusu Bempah emuja na wo se e won nsam Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo freme adwoa searching ebusuafo mame ya okase migidi ye pase oye prophetess na okire se wanya yikire afa Reverend Owusu Bempah no na yikire na onyae no Awurade Nyankopon se asotwe a ode ebre Reverend Owusu Bempah no enye asotwe keto akra because he has sinned against Ghana. Na mami kire se Reverend Owusu Bempah ye beka ya ye ba beto aba ne mu no anase ache sa komhye na ache pa obeka se Ghana fo ye nim na ye san so de akondwa no ehye His Excellency John Dramani Mahama then former president nensa eniema ye behu wo Ghana ha no enye niema keto akra yakoda kwosore ya Reverend Owusu Bempah kire se Nyankopon se ode His Excellency John Dramani Mahama ne bone ache no nensa ho eni emoje bio na Ghana fo se ni ye dina Ghana for kwato aba no ede ema His Excellency John Dramani Mahama ndo ye president na Ghana for ye ne bedia dance say His Excellency John Dramani Mahama be ye president ensem esisi wo Ghana ha nya nsem keto akra accident a esisi wo Ghana ha nya nsem keto within this year aka bi na aka boso ba kuna wenya 1 year from Kumasi to Accra road ne so accident besia esia nye nipa mienu miensa o 13 16 17 ne mu 12 na 14 nya sem ketwa de esi wo Accra to Takoradi road na Winneba na Cape Coast kra ene fa nka ho na plane ekohwe ase nipa 8 Ghana fo asumfuo bako 8 nya sem ketwa ena no recruitment zina mofra ye kwakopa adwuma soja adwuma stampede esi nipa bako nsinya mba besia omo ahwerobo nkwa chese nsem esisi wo Ghana izara gezekwa na Ghana fo si Reverend Owusu Bempah who can you ne agenda nende ena mami kire se asema Reverend Owusu Bempah be kan say His Excellency John Dramani Mahama no ye former president na nensa ho ewo moja no no kware entru bi enim sikani brinti Reverend Owusu Bempah se Yakopon so de ne bone ache no nensa ho ni moja bio ena Ghana fo yakofa papa ya be ya ye breyo ye ntie nsema mami de etudwa abusua me church ya obibia Mikutankra ede bre osofo Owusu Bempah medanya ne yencheye Awurade ama me nkra se me famre osofo Owusu Bempah osofo Owusu Bempah ye wo kromu ha ena wo ka kire yen ansa na ye koto aba 2024 ka kire se Ghana fo ye nim ne ebo ehumusuo eto yaba ede ba His Excellency John Dramani Mahama amanie ne nsotwe ebetoto ye o ma we mu no ebeji ensem esa se papa no ne nsa hu moja eni na anu ani na nsa esa se woni agrada anya asem na ukotwe ituo na pen MPP pen informa amra ne eye adwuma no wosi wati kwa apai ena wo sa ye U10 ena wo be hye nkomtro se onyankopon se yi akire wo se John Mahama nsa hu moja no emisa wo de acid akwakọ hohoro nti moja bi eni ni nsa hu bi mu ena Ghana for so sense o madwin mu embrenti wo mkoto aba eyi John Mahama betina asu yi osofo Owusu Bempah emoja na wo se e won nsam koso ye hu obetina so ni nahi ena plane ko crash ye ema nipa nwotwe ehwere wo mo nkwa eye moja ni bia ye wo ha ena nkwala edunsia ewuye ye wo ha ena nkwala omukwakope soje mu kwan ensio sesen ene omoma prepra ye hu ni nyina eye moja hwie gu ni bia ye ti kromu ana asiedu nketi ase se wo se wo kum nipa no mudidi abenya no so a wo mbekum nti osofo Owusu Bempah ne Nyankopon se me musa wo se nti we mu nyina wo yi kire wo no eba ne sen ena wo sa koye U10
ebetwa antroto no so onyankopon se menka nche se ono onkasa mo nsa nane na mo enti san komtro na abehye se mahama ne nsa wo moja no ahohoro no Awurade se menka nche se ye ntro na o se menfa nkra we ma papa me ma wate wo asanya nko ana ya nyankopon oyi asam kire wo me so nyankopon oyi a kire me wo se menka nche wo se wo ye pasami nkumunya Awurade se menka nche wo se wo ye obofo wo ye asantiri nti beka se wo ye obofo a wo te ase Awurade se me meka nche wo osofo Owusu Bempah se wo ye obofo woni ma sofo bi mu na mu giregira mo nsori dem e ka kire Ghana fo so mo nkoto aba emfantia MPP no Awurade se me nka kire mo se mo ye obofo wo sofo Owusu Bempah wo na wudi kan wo na se me fa nkra no ma wo nenso wa sofo afoforo no so esa woni agrada anya asam na MPP mpani fo ma amra ne ye adwuma nti twa wo hu betwa ntro Awurade se o ma wo ntwa ntro nto nsuo na wo mfa wo hu ni enkra ye de ama me se me mfa mre wo no o se wo ye pesame nkumunya wo ye obofo enu nti na nega na ye hunu mujasem no enu nti na o man ye jo mama ba ye hu mpuntu obiaro Awurade se me nka ncho so okuta na katua de bro Owusu Bempah Nation prophet odi atro Nation prophet odi atro etu nyankopon so mi busa wo osofo Owusu Bempah mi busa wo onyankopon kasam dane na no ana onyankopon otwa ntro wawurade na wo se ya wo bie wani kasam kire wo no otwa ntro ana wawurade ne ye awurade fufuro bi NDC babe bu oman ya ebedi oman so ade papa be no mtimi yema yen ye ka se NDC fo nkyere legacy ba kokora wo ewo agya wo Ghana biase we mu a o betimi akere o mu betimi akere bia na Awurade se menka ncho se okuta wakatua de brɛ wo so fo Owusu Bempah wo se wo di diremi ka se kitikiti de brɛ wo because why your man yi bone why your man yi bone MPP ba o man yi oye niema e de boa Ghana man manyina kofo ba ye school feeding ono de ba ye Emma ye ko wani ye ko free ye continental free na do ba ye free SHS or the aba ye free na ye ko na ye ma e ko drone system na do de ba ye digitalization na do de ba ye Ghana card na do ene baumia ene de ba ye in the history of Ghana Nana Dubai woma friend say a soldier for say police for helicopter miensa in the history of Ghana Nana Dubai navy for one more ships a friend say boat omufa and nanti yensu so emo yensu ansu no yensu no ho eban said ye be obonifo bi ntimi mfa so emfa bibi ebeton hye yeso in the history of Ghana Ghana ni one ambulance say em say ma ko 30 jo mama breso any John Evans atamels abreso any Rollins abreso nyina na ambulance say one say 30 na do buy ambulance say no de bre yen and the district bia e wo ambulance jo mama buy won nko a enkofa ambulance ma emre yen aboboya we obi a onyankopɔ be yi akere wo se omra medi eso ana na do ma soldier for cars a police for cars 200 cars no won nko abaaye no wo de pragia bre police for se omfa enye omadwuma omfa nko patrols Owusu Bempah mi busa wo se we na nyankopɔ yi akere wo se omra medi eso na
When on Yankupon, was it Musa say, when or catch us say, Obramedi Ghana for Sonana Pragia. Ah, yes, I painting it tuntum. Say police from Fan Quajuma. Now, not to buy or yet a friend say, cameras, Eddie Bobo ball, a friend say, crum. I'll be the bonia, police for me the capture. A cronphone car number, bibia number plates, ni bibia. More dear, and this for bad, dear, no to me, your mine. Your mamma buy uncle lunching and cook on kitten get here. Of course, uncle a gun cantan 50 and cantan and cook 50. So by no amount, by no amount feed. Where ya memu? Where ya memu? Dollar back from Mumma ya soon credit ye. Cookrum go say a tardia. Munko crum go say, Yatini Yamaswa. And the Buddha Modola never from the bar from the same. A bar from the same. Owusu Bempah why a Ghana born in a Yankupo so baby Chiawoka, said you matie. Because all your sophobia, all your buffo papa. In control na washe. And control na washe. Yankupo so baby Chiawo so ka. Amanieni or how I would Ghana for Abetum. O Yankupo se menka so baby Chiawo so ka. Said you matie. Bibia ankoso. Mo sa be ka ma yetia mo nkwasi agenda na mo hyehye no na je o mama mamu afenti ye Ghana for se o medi so mo ni twa sidi another another term nka ho mo nkwasi afo na mugugu social media mugugu TikTok na mo set sa agenda no se Ghana for se je o mama na mamu afenti mo ni twa sidi mako moa amamu be na efe ene ye so won sa medi so 4 years biem 1 year kwa ye komu bu 1 year yipo ye komu ebu mumeka se me enti am se Ghana for si John mama mamu ofenti o on sa metena so another 4 years mo agenda na mo set no enya djuma ne enya djuma tena e kira so ka ho awu for se mo amahu free SHS se mo se de John mama why no his excellency why no poto we ya mamu Owusu Bempah self to jail people, give them years be our trasia a bunny trima partner waka a bunny trima acquire a mind be obi animal as I never know I need the appear the academic and count no a judge as I want to see and then we oh good damn me soon bread me for the I didn't count be I know the bush of 40. But the appear obi enim na samankase the whole Ghana no obi enim no ona uko wi aba e we yele wa abebe mu ba akora kotamu a no de abe no ye do ba ko ya chiwo ba police station no mo de aba na 3-4 days 5 days abenso ada ho 5 days agun abebe da ho 2-3 days kwa na ayebete no mo apeda kosoro asefa bofom uje mbofom wose kan abebe mu ba ko no obetumi ko afiase 50 years 30 years abebe mu ba ko enne onni dem obi anim no apia ene kan ewin din to mo amunim dia kana obi anim de mekan Mama Diva, God bless you. Obianim. How can you do this? How can you do this? And boldly confidence come out and boldly say it in public. Hey, Kanye,
Ghana for nansen yeti ha na abronya de betu dwa se eye yenua Malik Basintali eye the CEO or Youth Employment Agency ne ho dodo no kakra yetime di na ba be piem e wo UK so mra megya yarehwe na ensemi ba monte no na Malik Basintali ono ankasa ba out abaye videos akase asem na eko anase ne nam amansante ntankese ne so no enye no kure na ma obi anjindi ye da awurade ase se ni nyina no enye no kure na mom se wo na ma ne awuo na wo so ada wo na kombede wo ye da nyame ase se wo ho ye na wo se ye untu kwan enko UK na mom wo Ghana ha ya ye da awurade ase na when na early part of 2025 ya ye wura mu ana akwa bi a ye friend owuo bafo ebe kan asem bi efa Malik Basintali ho na yam se antimi anko viral moma yenkotie asema papa yi kan ye owia ye ho ne ye beka ato aso we say omo mo de no pe bambo enye sa no papa fie omo de yare be ha ne sa obenye sika pa Basintali no obenye sika rough oye sika ni kese pa but omo de yare ene be discipline no enti o si ano kwan na asa na du o ne pia bonten a ede nsem ene be de ebeba nti wei ena samani ekafa Malik Basintali ho se onim oduyefo bi anaso onim mala bi ana onim sofo bi a on contact no na afi enye na afi Malik se da bi Ay3ka ka kiro wa hu se nipa ho odin so a nipa ho odin so a unim ochina asem nti no wo ya ade a na wato bu ase wo betena krom ha ebe kan sem basa sebe emfata ede che Dr. Mahmoud Baumia se wo